ruk mah. Tahu tu lewat bawah. Ni bahala ke sawah ni. Tentu tidak. Awak kira. Iyalah. Kuat gini je. Cak lagi dong. Ini cak. Sedikit lah. Jadi dalam joget nah, lagi naik. Bintang ni. Sampai lelu tu. Kita kan. Itu lah. Kalau kita ini kan mereka. Sawah ya. Tolong dapat kalapia. Ya. Tuh telur macam, lihat telur. Gua kampung baik, saya gambar itu. Dia benar saya itu. Hah? Ladies and gentlemen, please welcome Lembata Mixing Production. If I'm looking for something, it's probably a fight. If I'm going for bitches, then they better be tight. If that's dead, then the head better be right. If I get to play, I'm a paycheck. Diri
welcome Lembata Mixing Production. Ladies and gentlemen, please welcome Lembata Mixing Production. If I'm looking for something, it's probably a fight. If I'm going for bitches, then they better be tight. If that's dead, then the head better be right. If I got to play, I'ma play tight. Vamos